Pada pakai saya kita nasi Ustaz igira maamum ako na tunay mutia nakan ko sambayan anta kasih na anakan sobat ya o imam ba igira pedekbir so imam na pedekbir ako mambu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. So takbir so pamatian ng mga sunat subhana rabbil a'la subhana rabbil adi no istiftah so lang ng mga pamatian na sunata ang mga paralor ng pamatian na kauto tamang kata kabe di ka pa makakakamad tigo yung mga Allah Akbar tiga di ka pa kayo makakakamad kaya so sambayang natigo mga ulama tira na sambayang na aqwa at ta'abud lillahi ta'ala bil aqwali wal af'al al makhsusa muftatahatun bil takbiri wa muftatamatun bil taslim at ginapambatungod sa sambayang na kasimbalan ko Allah sa gulalan ko mga katuro agong mga kang galupok matatando kinanglan na maka pero ka nabagitabakan kakamad kakanabuto ko betul sa sambayang di rin makaturo o di rin maka galupok matatando dataro matando katuro so Fatiha di ka pa yung mga ros manas padyugyupan dahil na sumusuka tukog na matatando mo po mananya na sambay na kailan di rin mga turo na umakmom ka na buti nga sulang buti anon sukman so Fatiha na nasumawa naman na may kami liberty na giransan. Ada mitero na tingnan nagkapwedingan batian. Kaso batian imam na batia ka. Sumansupad na tingnan na di. Kaya surah-surah na pitero yan na supatihan na rukn. Sa mana yan na fatihan na fatiha na pitero Rasulullah na la salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Da sampai yung utawa na yan batia sa fatiha. Mana yan na ada mitero sa paliwad na mabatia ka. Ada mitero sa di paliwad. Wallahu ta'ala o kagagang ka mabatia ka na batia ka. Sehingga mananya na sakatatul imam, sakatatul imam lagi utak pendekun si imam ibaratnya na alhamdulillahirabbil alamin. Baca karo. Cuma patut manam subat tinggal mamu. Apa mau dan nade keian? Si ibu dumi ke waladdallin. Kaya so kasak bagus ka baca ko Fatihah. Na ad na kadeg ke roo, na kadeg ke na bematas. Kadeg ke apa mau baca ko sumpatan na di betul. Dabutan nakapebatan karo. Nasudiun ka pasad, lagi so imam. Na dindeke pada oleh mata imam na tuduh mana tuloy nana fattaqullaha mastata'tum kalak ni surah sadi ka tuduh dia mana betia kah betia ngadi ke Fatihah no dingok man betia na insyaallah ada bangun bisa so sampai yang anak korek bismillah